katika maisha ya Ukristo. Mkifransa tunasema les tempêtes dans la vie d'un chrétien. Zoruba katika maisha ya Ukristo. Tutafungua Biblia zetu pale pale kwenye tuko nasoma tu, katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ya 27. Matendo ya Mitume 27, tutasoma mstari wake wa 9 mpaka 11, kisha tutaruka kwa 37, tena tutaruka 42 mpaka 44. Matendo ya Mitume 27 mstari wake wa 9, tusome kwa jina la Yesu. Muda mrefu ulikuwa umepita. Kama Biblia ni yako utatia kistari pale, kwa muda mrefu ulikuwa umepita, na hata siku ya kufunga ilikuwa imekwisha pita. Sasa ilikuwa hatari sana kusafiri kwa meli. Basi Paulo aliwapa onyo. Kwa Swahili nyingine nasema Paulo akawaarifu. Paulo aliwapa onyo, waheshimiwa, nahisi kwamba safari hii itakuwa ya shida na hasara nyingi, si kwa shehena na meli tu, bali pia kwa maisha yetu. Lakini yule akida alivutiwa zaidi na maonyo ya nahoda. Nahoda ndio ule mwenye anatembezaka bato. Alivutiwa sana na maoni ya nahoda na ya mwenye meli kuliko yale aliyosema Paulo. 37 inasema hivi: jumla tulikuwa watu 276 katika meli. Jumla tulikuwa watu 276 katika meli. Tunaruka kwa 42. Askari walitaka kuwaua wafungwa wote kwa kuogopa kwamba wangeogelea hadi pwani na kutoroka. Lakini kwa vile yule ofisa jeshi alitaka kumwokoa Paulo, aliwazuia wasifanye hivyo. Aliamuru wale waliojua kuogelea waruke kutoka melini na kuogelea hadi pwani, na wengine wafuate wakijishikilia kwenye mbao. Wengine wafuate wakijishikilia kwenye mbao au kwenye vipande vya meli iliyovunjika. Ndivyo sisi sote tulivyofika salama pwani. Amen. Tutasoma pia Mwanzo 8:22. Mwanzo sura 8 mstari wake wa 22. Biblia inasema hivi: kadiri itakavyodumu nchi, majira ya kupanda na kuvuna, ya baridi na joto, ya masika na kiangazi, usiku na mchana hayatakoma. Ni neno la Bwana. Amen. Amen. Somo yetu asubuhi ya leo nasema kuhusu zoruba katika maisha ya Ukristo. Na hapa kwenye tumesoma katika Mwanzo sura yake ya pili, sura yake ya 8 mstari wa 22. Biblia inasema kadiri itakavyodumu nchi. Ni kusema nini? Kama Kristo hajakuja kuchukua kanisa lake, katika maisha yetu ya Ukristo tutakutana na zoruba nyingi. Amen. Katika maisha yetu ya Ukristo, hata katika ulimwengu mzima, kama Yesu Kristo hajakuja kuchukua kanisa lake, tutakutana na zoruba. Zoruba ni nini? Zoruba ni kila jambo ambayo inaweza kufika katika maisha ya mtu, uwe Mkristo usiwe Mkristo, au ni kitu chochote kile ambacho kinaweza kufika katika maisha yetu na kinatuchanganya. Amen. Kinafika katika maisha, jambo fulani inakutrouble, inakukosesha amani. Ile ndio zoruba yenye tuko nasema. Na hapa katika Matendo ya Mitume utapata mule habari za Mtume Paulo. Mtume Paulo ni mtu mwenye alipitia shida nyingi katika maisha yake. Mara na mara
alikuwa kwenye vifungo, alikuwa anafungiwa sana sababu ya Injili. Mara na mara alikuwa katika safari za Injili, na katika zile safari zote za Injili alikuwa anakutana na zoruba kali katika maisha yake. Na hapa kwenye tumesoma, Biblia inatuonesha ilikuwa wakati moja ambapo walikamata Paulo Wayahudi, wakampiga, wakamfunga, na ilifika siku yenye walitaka Paulo aanze kusamba ajitetee, na Paulo akakatala pale kwa ile mstari, kwa ile chapitre 27 akakatala, akasema mie sitasambia hapa, munipeleke Roma kwa Kaisari. Amen. Akakatala, akawaambia munichukue munipeleke Roma kwa Kaisari. Na ile safari ilikuwa ya mrefu sana. Biblia inasema yule mkubwa mwenye alikuwa pale akampatia akida wa askari 100. Kifransa inasema centenier, ni kusema mwenye anashimamia jeshi la watu 100. Akampatia ule amsindikize ili ampeleke Roma kwa Kaisari. Na wakaenda, wakafika kubahari, wakaanza safari. Ilikuwa safari ndefu, kisoma mstari wake wa 2, wa 3 mpaka wa 5. Wakaenda katika safari ya meli, wakaanza kwenda, wakafika pwani ambayo inayoitwa Lukia. Wakati walifika pale ilibidi washuke, waingie kwa waingie kwa ile yenye ilikuwa pale ya Lukia. Na wakati walifika pale, Biblia inatuambia kulikuwa kuko chombo cha Alexandria. Amen. Kulikuwa chombo cha Alexandria pale, na ule akida akaambia Paulo na wale watu wote waingie katika ile meli ya Alexandria ili waendeleshe safari mpaka wapi? Mpaka Roma. Wakati waliingia katika meli, wakaanza kusafiri. Biblia inasema ile madetail, wakaanza enda polepole katika meli. Wakati walianza enda, Paulo akasimama akasema, naoni pale kwenye tumesema Paulo akasimama na akawaarifu, akawapatia onyo, akawaambia, mkubwa, ninaona kwamba safari hii itakuwa ndani hasara nyingi. Amen. Akawaarifu mtu wa Mungu, alikuwa amepokea maono kutoka kwa Mungu wakati walikuwa wako kusafari. Akawaambia, ninaona mwa hii safari mtakuwa hatari. Na akasema mzuri, haitakuwa kwetu tu, haitakuwa kwa meli tu na kwa vitu pia, itagusa maisha yetu. Lakini pale kwa mstari wake wa 10 Biblia inasema pahali yule akida asikie sauti ya Paulo, akasikia sauti ya Alexandria, akasikia pia sauti ya kapiteni. Amen. Akasikia sauti za wale watu wote ambao walikuwa pale pamoja katika meli. Pahali asikie ile sauti ya Paulo, ijapokuwa Paulo ni Mungu mwenye alimwambia. Pengine Paulo angelisema kwanza kwa lugha wangelimsikia, lakini sababu alisema pasipo kusema kwa lugha hawakumsikia. Akasema, ninahisi kwamba katika safari yetu kutatokea hasara kubwa, si kwa vitu tu, si kwa meli tu, lakini pia kwa uzima wetu. Amen. Hawakumsikia Paulo. Ndio maana tukasema kwamba hekima ya ulimwengu inasema la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Lakini hekima ya mbingu haiseme kwamba la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Amen. Sauti ya Mungu inakuwa moja. Walikuwa wengi kwenye Yordani wakati Yesu Kristo alitaka kubatizwa. Kulikuwa sauti nyingi, lakini wakati Yesu alibatizwa ndipo sauti moja ilitoka mbinguni ikasema, huyu ni mwana wangu mpendwa ninayependezwa naye, mumsikilize. Amen. Hawakusikia sauti ya Paulo. Kuna mtu mwingine katika Biblia ambaye anakuwa na ile hekima kama ya Paulo. Biblia inasema katika Wafalme wa Pili sura yake ya 16 mstari wa 23, kuna kwa mtu pale ambaye anaitwa Ahithofeli. Biblia inasema katika Wafalme wa Pili sura yake ya 16:23, aseme le conseil d'Ahithofeli valait mieux qu'ainsi dit l'Eternel. Ni kusema nini? Mashauri ya Ahithofeli ilikuwa nazidi Bwana anasema. Amen. Naye alikuwa mshauri ambaye alikuwa anatembea na Daudi, alitembea pia na mwana wake Absalom, na mashauri yake ilikuwa nashinda Bwana anasema. Maombi yangu asubuhi ya leo, Mungu aweke katika maisha ya mtu mmoja, mtu ambaye atakuwa mshauri kama huyu Ahithofeli. Amen.
kwa mstari wake wa 11, Biblia inatuambia hawakusikia sauti ya Paulo. Wakasema, we Paulo, uko mhubiri wa Injili, wende hubiri neno la Mungu. Bya bahari haubijui, acha twende. Wakaendelesha safari. Biblia inasema kazoruba kakidogo kakaanza kuinuka kutoka kaskazini, kakaanza inuka. Wakaendelea, wakasema twende tu tutafika. Wakati waliendelesha safari, Biblia inasema kulitokea zaruba kubwa ambayo inaitwa Erakilo. Amen. Ile zoruba kubwa ilianza vuma, ikapiga meli. Ukishuka chini utakutana, wakakamata vitu wakaanza kutupa. Tulisema pale mbele, aseme walikuwa watu 276 katika ile meli. Walikuwa watu wengi. Kila mtu alikuwa na valizi yake ya manguo. Kuko wenye walikuwa na bebea bandugu yao chakula ngambo ya bahari. Kuko wenye walikuwa na vitu vya samani katika ile meli. Na wote wakaanza vitupa katika bahari. Kwa sababu gani walianza vitupa? Ili meli baliwaza pengine tukitupa vitu tutasafiri kwa salama au zoruba itaisha. Lakini Biblia inasema zoruba ilizidi kuwa kali. Haleluya. Zoruba ilizidi kuwa kali. Wakaendelesha na safari. Na ukishuka katika ile historia, Biblia inatuonesha kwamba ile zoruba ilikuwa kali, ikaanza kupiga meli mpaka meli ikaanza kupasuka. Bato ikaanza kuachana vipande. Wakakata matumaini. Wale ambao walikuwa wanatembea na Paulo wote wakapoteza matumaini, wakasema hapa ndio mwisho. Amen. Na sisi nafika kwa maisha yetu yenye tunasema hapa ndio mwisho. Na hao walisema ndio mwisho, lakini haikukuwa mwisho kwa sababu walikuwa na mtumishi wa Mungu nani? Paulo. Paulo akasimama akawaambia, malaika wa Bwana katika zoruba kali, malaika wa Bwana amenishukia na ameniambia hakutapotea hata mtu mmoja katika hii meli. Haleluya. Hakutapotea hata mtu mmoja. Ni sharti sie wote tufike wapi? Roma. Wakaendelesha na safari yao. Amen. Haleluya. Kulingana na hii somo ambayo tuko tunasema asubuhi ya leo, zoruba katika maisha ya Ukristo, nimetambua mambo matatu. Jambo la kwanza, katika ulimwengu mzima au katika kanisa, kuna watu ambao wanaanza kuingia katika zoruba. Kuna watu ambao wanaanza kuingia katika magumu fulani ya maisha. Jambo la pili, kuna wengine wako katika zoruba kali. Vile niko nasema, kuko mwenye iko na kiprobleme cha nguvu sana mpaka iko nazania Mungu alishamwacha. Na watu watatu, aina ya tatu, kuna wale ambao wameanza toka katika zoruba, wameanza hatua mpya ya maisha. Walikuwa katika zoruba na wanaanza toka katika zoruba. Amen. Wakati mgumu katika maisha ya Ukristo au katika maisha ya mwanadamu iko na denominateur commun kwa watu wote. Ni kusema watu wote wanaweza kuwa wako napitia katika zoruba fulani za maisha, lakini ile mazoruba zetu zinapishana. Amen. Zinapishana. Kila mtu anaweza kuwa na probleme yake yenye inamsumbua. Pengine wewe uko na yako yenye inakusumbua na waza yako ni nguvu kushindia mwingine. Naye akikuelezea yake, utakutana kumbe yako ingali ya teketeke. Siku ya 4 wakati tulikuwa hapa kwa maombi, mchungaji akatupatia exercise. Akatuambia muikale watu 6. Mwanze kuelezeana. Mwambie magumu ambayo uko nayo. Mwambie zoruba ambayo inakumba maisha yako. Baada ya kumwambia ile zoruba, mwambie nini? Mazuri ambayo Mungu amekwisha kutendea. Amen. Akasema uhesabu mibaraka yote Mungu aliyo ya kubariki. Na ukisha ihesabu utashangaa kwa rehema zake. Amen. Wakati tulielezeana mashida makundi, wakati unasema yako, mwingine anasema yake na machozi na mtoka pale. Amen. Zoruba au wakati mgumu iko na denominateur commun kwa watu wote, lakini zoruba zinapishana. Pengine wewe inaweza kuwa kukosa kazi tu. Pengine mwingine ni mpangai, garantia kulipa hana na isha. Wewe uko nasema Mungu nisaidie hii parcela yangu niijenge, mwingine ni mpangai. Uko nasema watoto wamenisumbua,
Batoto nilibazaliaka nini, kichwa inaluma. Lakini kuko mwingine pembeni yako akikuya lia, atakwambia Mungu anipe hata mtoto mmoja. Amen. Zoruba zinapishana. Haleluya. Na kila zoruba ya maisha inakuwa na jina. Kila problemu yenye tunaweza kutana nayo, inaweza kuwa ni magonjwa imekusumbua, inaweza kuwa ni kukosa kazi, inaweza kuwa ni mke amekushinda au mume amekushinda katika nyumba, inaweza kuwa ni ugomvi kila siku, pengine uko yatima, ulifisha wazazi mbele ya wakati na ile inakuletea traumatisme katika moyo wako. Pengine inaweza kuwa ni utasa kama vile tumesema, pengine inaweza kuwa ni hii vita, nayo ni zoruba kali ambayo tulipitia inakusumbua. Ile yote ni majina. Nataka kuambia mtu mmoja asubuhi ya leo, probleme imekushinda, uipatie jina fulani. Amen. Uipatie jina. Kwa nini uipatie jina? Ni kwa sababu kila jina inawekwa chini ya mamlaka ya jina lingine. Amen. Kila jina katika ulimwengu inawekwa chini ya mamlaka ya jina lingine. Na jina sisi wa Kristo tulilopewa ni jina la nani? Ni jina la Yesu Kristo. Biblia inasema alipewa jina kubwa kupita majina yote. Yesu Kristo, jina la Yesu liko juu ya magonjwa. Jina la Yesu liko juu ya utasa. Jina la Yesu liko juu ya krize. Biblia inasema nchi na kujaa kwake ni mali ya nani? Ni mali ya Bwana. Jina la Yesu liko juu ya utasa. Sababu gani? Anasema na nyumbani mwangu hapata kuwa nini? Hapata kuwa tasa. Haleluya. Na yeye ni mganga wa kweli. Kama ni magonjwa inakusumbua, yeye anaweza yote. Haleluya. Amen. Ile ambayo inakusumbua uipatie jina asubuhi ya leo. Kuna wale ambao wako naingia katika zoruba za maisha. Kuna wale ambao wako katikati ya zoruba kali katika maisha yao, na kuna wengine ambao wanaanza kutoka. Na pale kwenye tulisoma Mwanzo 8:22 tukasema kadiri nchi itakavyodumu. Kama nchi ingali nchi na tungali hapa, Yesu haya ukiakamata kanisa, tutakutana na zoruba. Kama wewe hauanza kutana nazo, Bwana asifiwe. Lakini kuna wengine ambao wako katika zoruba kali. Na wewe kuna siku utafika, utaingia pia katika zoruba kali ya maisha yako. Lakini asubuhi ya leo nataka kukuambia kwamba ingawaje zoruba, ingawaje shida ambayo inakukumba, baki mwaminifu kwa Mungu. Paulo alibaki mwaminifu kwa Mungu. Ingawaje zile zoruba zote bakarejete maneno yenye alisema, lakini akasema mimi ni Mungu mwenye ameniambia. Na Biblia inasema mimi Mungu niko nyuma ya neno langu kwa ajili ya kufanya nini? Kwa ajili ya kutimiza ile yote ambayo Mungu aliahidi katika maisha yako. Peu importe le moment difficile yenye unaweza pitia ndani yake, uamini kwamba Mungu iko juu ya yote. Haleluya. Mungu iko na uwezo ya kupitia n'importe quelle njia ili akufikishie kwa malengo ya maisha yako. Amen. Amen. Na katika Yeremia 31 mstari wake wa 17, Biblia inakuja kutuambia pana matumaini tena mapya. Haleluya. Unaweza kuko unapitia zoruba kali ya maisha na unaanza kupoteza matumaini. Pengine unafikiri Mungu amekuacha, lakini Mungu anasema katika Yeremia 31 mstari wa 17, aseme pana matumaini, il y a encore de l'espérance pour ton avenir. Kuna matumaini tena mapya kwa ajili ya kesho yako. Amen. Biblia inasema mule Mhubiri 3 mstari wake wa kwanza kushuka pale chini, aseme kila kitu kiko na wakati wake. Haleluya. Kila kitu kiko na wakati wake. Yote nyuko unapitia leo, sema ni wakati. Sema ni wakati. Sema mzuri, ni wakati tu. Unaweza kuwa unapitia vigumu mpaka unachoka, mpaka unashindwa. Pengine huko mjane wewe uko unajipiga a gauche a droite kusema watoto wakule, lakini sema ni wakati. Haleluya. Biblia inasema kila kitu kiko na wakati wake. Na kwa mstari wake wa 11 anasema il fait toute chose bonne à son temps. Haleluya. Mungu wetu anafanya kila jambo lake nzuri kwa wakati wake. Haijalishi vyenye uko unapitia ndani yake, lakini uamini kwamba Mungu iko na Mungu iko na wewe.
Haleluya. Anasema mu Isaya 8:23, Isaya 8:23, anasema hivi, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Giza haitadumu milele kudunia. Ile shida yako haitadumu milele kudunia. Ile jaribu ambako unapitia haitakuua, itaisha, iko na mwisho. Sema tena, ni wakati tu. Amen. Na anasema tena mu Korinto wa kwanza sura 10 mstari wake wa 11, aseme ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Haya mambo yote ambayo tunaweza kutana nayo katika maisha yetu yalifikia pia waliotutangulia. Yote unaweza kutana nayo mu maisha yako ilifikiaka wenye balisha tutangulia. Mifano iko ya mingi katika Biblia. Ndio maana hapa wanasema ile yote ambayo imeandikwa katika Biblia, hii kitabu ya Mungu, hii mambo yote ambayo imeandikwa ndani yake ni juu kwa mfano kwetu sisi wa Kristo. Wakati huko unapitia magumu, kumbuka Daudi alipitia zoruba kali za maisha, lakini sababu alikuwa na ahadi ya Mungu alifikia mwisho. Amen. Alifikia kwenye Mungu alikuwa anamtayarishia. Kumbuka Yusufu anapata ndoto, anakuja elezea baba yake, papa, nimelota jua, mwezi na nyota vinainama mbele yangu. Baba anamsikia na wandugu zake wanamsikia, lakini haikutosha. Wakati baba yake alimtuma apelekee wandugu, aende ona wandugu wake kupori kwenye wako unachunga kondoo. Wandugu wakamuona, wakasema ule mlota ndoto njoo ule anakuya. Wakakamata Yusufu wakamtupa katika shimo. Shabaha yao ilikuwa kufanya nini? Kumuua. Ile ni zoruba ambayo Yusufu alipitia. Baada ya pale, ndugu yake mmoja Yuda akasema, tusiue damu yetu, tusimwange damu yetu, tumkamate tumuujishe. Wakakamata Yusufu wakamujisha kwa Waismaeliti. Ulishapata ndoto, kama utakuwa mkubwa, jua, mwezi na nyota zitainama mbele yako, lakini unaanza pitia circumstances ngumu za maisha, unaanza pitia vigumu katika maisha yako. Na huyu Yusufu pengine angelivunjika moyo, lakini alidumu. Haleluya. Katika shida ambazo unaweza kupitia ndani yake, dumu. Zile shida ziko na kuandaa kwa ajili ya etape nzuri ambayo inakuja kesho. Ziko na kutayarisha kwa etape ya elevation kesho. Yusufu wakamtosha pale, wale wamemuuzisha nao wakamuuzisha marchandise, banamuuzisha tena kwa Potifari. Mule mnyumba ya Potifari, Yusufu hakukosea Mungu. Aliendelea kubaki mwaminifu kwa Mungu. Ukisoma Biblia inatuambia kwamba wakati mke wa Potifari alitafuta kuzini naye, Yusufu akasema, nikosee Mungu wangu? Siwezi kosea Mungu wangu. Akakatala, akabaki mwaminifu kwa Mungu. Wakamkamata, wakamtupa katika gereza. Zile ni zoruba kali ambazo alikuwa unapitia ndani yake. Lakini kila zoruba yenye unaweza kuwa unapitia katika maisha, na iko na kutayarisha kwa ajili ya etape ya mpya yenye inakuja. Na Yusufu wakati alifika kwenye gereza, akakutana mule wafungwa wawili ambao walikuwa wanaikala katika nyumba ya Farao. Wale wafungwa wakamuuliza Yusufu, na wewe umefungwa kwa nini? Umefungwa juu ya nini? Yusufu akawaambia, mie sikufanya kosa lolote, lakini kama niko hapa na nyie ni juu ya etape yangu ya kufata. Amen. Ile yote ambayo unapitia ni juu ya etape ya mzuri ya kufata. Biblia inasema kwamba Mungu anatuwazia mema kila siku. Mpango wa Mungu katika maisha yako ni mpango wa amani. Mpango wa Mungu katika maisha yako ni mpango wa heri. Mpango wa Mungu katika maisha yako ni mpango wa baraka. Na ile yote ambayo Mungu aliahidi kwa maisha yako lazima itimie. Amen. Lazima itimie. Vumilia ile mateso ambayo unapitia. Vumilia zile shida ambazo uko unapitia. Pengine wako unakuona leo wanakudharau. Na kwa naambia baba imbaji yangu benye naongoza kala symphony, nawaambia mpendane na mheshimiane. Sababu haujui kwenye utakutana mwingine kesho. Na hii ni yetu sie bote kanisa. Haujui nani mwenye atakuokoa kesho. Haujui nani mwenye atakuwa baraka kwako kesho. Pengine ule mwenye uko na dharau kesho atakuwa mke wa fulani, au atakuwa fulani katika hii nchi. Ndio maana tuheshimiane na tustahimili, tuvumilie mateso ambayo tunaweza kuwa tuko unapitia katika maisha yetu. Acha wakucheke leo, acha
wapatie majina zenye banapenda, ni wakati tu. Acha waseme benye banataka, watoto wamemshinda, ni wakati. Acha waseme uko natembea na migulu, ni wakati. Acha waseme uko navala kiato moya, ni wakati. Acha waseme hana nyumba, ni wakati. Lakini wakati wa Mungu sasa itafika. Wanaokudharau watafanya nini? Watakusalimia kwa heshima. Wale ambao wanakusema sema watakusalimia kwa heshima. Na hii tunaikuta pia katika Biblia. Wakati Absalome alikuwa anakimbiza Daudi baba yake, wakati alikuwa anampiga vita ili Absalome achukue ufalme. Absalome ni mtoto wa Daudi, ili achukue ufalme kwa nafasi ya baba yake. Biblia inatuambia kulitokea mtu mmoja ambaye anaitwa Shimei. Yule Shimei akaanza kumtukana Daudi, akamwambia, we Daudi imbwa, we Daudi imbwa, mfalme mzima. Hii yote iko na kufikia ni Mungu iko nalipa yale mabaya ambayo litenda katika nyumba ya Uri, kumuua Uria. Akamtukana imbwa. Jemadari mwenye alikuwa naye akasema, jina yake Yoabu, mama alimhubiri ile chuma inapita, aseme huyu Shimei iko na kutukana mfalme, si tumkamate tumchinje. Na ukisoma Biblia vizuri, wakati ambapo Daudi alirudi kutoka Yordani, wakati alianza kuvuka Yordani, yule ambaye alimtukana alikuwa wa kwanza kuja kumpokea na kumwambia, mfalme, karibu tena katika ikulu. Karibu tena. Ni wale ambao wanakudharau kesho watakuja kusalimia kwa nini? Kwa heshima. Wale ambao wanakusema sema vibaya kesho watatafuta wakuone namna gani. Watatafuta akse kwako na hawataipata. Watapenda mazungumzi hata na wewe kusimu. Anakuita, alo papa Janvier. Wanyuma njoo anakuwa anajibia na decroche papa. Wanyuma anasema, papa, boss kuko mtu iko nakuita huko. Unamwambia acha kwanza. Amen. Wanaokudharau leo kesho watakusalimia kwa heshima. Inchi na kujaa kwake ni mali ya nani? Ni mali ya Bwana. Amen. Sema tena, ni wakati tu. Sema, Mungu anafanya mambo mema kwa wakati wake. Mungu anafanya mambo mema kwa wakati wake. Mbele tuendelee, nitapana angalisho 4 katika hizo Zoruba ambayo Paulo alikutana nayo. Angalisho 4 observation. Ya kwanza ambayo inahusu Zoruba. Zoruba wakati mgumu katika maisha au katika maisha ya Ukristo, inaweza kuwa ya mtu yeye peke au inaweza kuwa ya watu wengi. Zoruba crise wakati mgumu inaweza kuwa ya mtu yeye peke au inaweza kuwa ya watu wengi. Les tempêtes peuvent être individuelles ou collectives. Ni kusema nini? Unaweza kuwa katika jamaa, hata jamaa tajiri, lakini wewe unapitia mambo magumu sana katika maisha na wote wanakuacha. Unaweza kuwa katika kanisa na wewe peke ndio unakutana na circumstances za nguvu mpaka unashindwa, mpaka unachoka. Hii ni Zoruba ambayo inaweza kufikia mtu yeye peke. Na ukisoma hata katika Biblia, Yesu alikuwa anatembea na wanafunzi wake. Alikuwa naye na wanafunzi siku zote. Lakini wakati ya kubeba msalaba au wakati wa kuangikwa msalabani, alichukua msalaba wake mwenyewe. Na kikombe chake akasema, Bwana, ikiwezekana kikombe hiki kinipite. Walikuwa wote pamoja na Yesu, lakini saa kubeba msalaba alibeba peke yake. Pia Zoruba inaweza kuwa ya watu wengi. Inaweza fikia watu wengi. Ni kusema nini? Inaweza fika wakati kanisa nzima inapita katika vipindi vigumu. Amen. Inaweza fika nchi nzima inapita katika Zoruba. Amen. Kwa wale ambao wanafuata mitandao mwaka yenye imepita, kuna mchungaji mmoja ambaye alifisha mke wake. Baada ya kufisha mke wake, kanisa nzima ilipita katika Zoruba. Hasa tena siku kidogo akaoa. Wakati alioa tena Zoruba ikakuwa kali, kanisa nzima katika ulimwengu ikakumbwa na ile Zoruba. Ni Zoruba ambayo ilifikia kanisa yote.
Kuna zoruba inaweza fikia watu wote, nchi mzima au vile mzima. Wakati bato merdi ilizama, ni zoruba ambayo iligusa jamaa mingi hapa muvile ya Goma. Kanisa za mingi, ni kusema inaweza kuwa individual ya mtu mmoja na inaweza kuwa collective ya watu wengi. Na mkikumbuka hapa mwezi wa kwanza ya hii mwaka yenye tuko kwa 2025, nchi yetu ilipita katika zoruba kali. Hata vile yetu ya Goma ilipita katika zoruba kali. Hii vita tulisema vita pia ni zoruba. Amen. Vita ni zoruba. Katika ile mwezi wa kwanza iligusa watu wengi hii vita. Kazi za watu mingi zilifanya nini? Zilikatika. Kule benye balikuwa nafika Mgunga kule Muka, kulikuwa nakuwa watu mingi sana. Balikuwa naenda shinda kule Muka, lakini zile kazi zote zikakatika mwa ile date ya 20 mpaka ile juma moja tu. Kazi zote zikaisha. Mwa aeroport mulikuwa naishi watu mingi, balikuwa naishi juu ya ile aeroport. Wale ba bagagiste, wale ba kubeba mizigo, wale ba mule ndani, bote kazi zikaisha. Leo bote beko mshomaji. Ni zoruba nyiligusa watu wengi kulimoya. ONG za mingi zikafunga. Ile ni jambo la kwanza. Jambo la pili, andika, kuna zoruba zingine zinakuja sababu ya kutokutii kwetu. Sababu ya kutokutii kwetu. Kutokutii kwetu kunaweza acha zoruba zifike katika maisha yetu. Ukisoma Yona sura 1 kushuka pale chini, Biblia inatuambia Yona, neno la Mungu likamjia Yona kumwambia aende Ninawi aseme na watu wa Ninawi. Lakini Yona sababu ya kutokutii sauti ya Mungu akakataa kwenda Ninawi, akabadilisha njia akaenda Tarsisi. Sababu ya kutokutii kwake Mungu akainua zoruba kali. Na ile zoruba iliwapiga wakapoteza vitu vingi. Sababu ya kutokutii kwa nani? Kwa Yona. Kutokutii kwetu katika maisha ya Ukristo kunaweza acha zoruba zinafika katika maisha yetu. Amen. Tungali pamoja? Jambo la tatu, zoruba zinaweza letwa au zinaweza fika sababu ya utiifu wetu. Amen. Sababu ya utiifu wetu, zoruba zinaweza fika katika maisha yetu. Ukisoma Marko sura 4 mstari wake wa 35, Biblia inatuambia walikuwa pamoja na Yesu baada ya kuwa na makundi ya watu wengi. Yesu akawaambia tuvuke ngambo ya pili ya Yordani. Tuvuke ngambo ya pili ya bahari. Na wakaanza kuvuka. Hao wanafunzi walitii sauti ya nani? Ya Yesu. Lakini hata kama walitii sauti ya Yesu, haikuzuia zoruba isifike. Zoruba iliwapiga mpaka wakaanza kulalamika. Na Yesu alikuwa analala. Alikuwa nabo mena analala. Wakamwambia, Bwana, haikusumbui kuona jinsi tunataka angamia? La, Yesu akawaona. Amen. Unaweza kuwa uko katika mapenzi ya Mungu. Unaweza kuwa uko katika mapenzi ya Mungu na unakutana na zoruba kali katika maisha yako. Ni kusema kila mtu mwenye unaona yuko napitia mambo magumu katika maisha, usizani alifanya dhambi. Hapana. Usizani alimkosea Mungu. Hapana. Pia zoruba inaweza fika hata wakati unatii Mungu au wakati uko katika mapenzi ya Mungu. Amen. Jambo la 4, Mungu anaweza ruhusu tupitie zoruba katika maisha yetu ili atufundishe. Mungu anaweza ruhusu zoruba zifike katika maisha yetu ili atufundishe. Zoruba ya mapenzi ya Mungu ni shule ya Mungu. Amen. Zoruba ya mapenzi ya Mungu ni shule ya Mungu. Amen. Na katika ile usomi yetu ya Matendo ya Mitume 27, mule tunataka toshamo somo fulani ambazo tunaweza jifunza pia katika maisha yetu ya Ukristo. Somo ambazo zenye Matendo ya Mitume 27 kuanzia kumstari wa 1 mpaka mstari wake wa 44. Mule tunatoshamo masomo fulani. Somo la kwanza inasema kuna zoruba ambazo tunaweza kuepuka katika maisha yetu kama tulisikia sauti ya Mungu mwanzo. Amen.
Tunaweza epuka zoruba katika maisha yetu au magumu fulani ifike katika maisha yetu kama tulisikia sauti ya Mungu pale mwanzo. Ukisoma kwa mstari wa 10, Biblia inasema hivi: C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, oh homme. Biblia inasema Paulo akawaarifu akisema, enyi waheshimiwa, nahisi kwamba katika safari hii patakuwa zoruba kali. Lakini sababu hawakusikia sauti ya kwanza, hawakusikia sauti ya Mungu, wakaendelesha na ile safari, zoruba ilifika katika maisha yao. Amen. Somo la pili, mbele zoruba kali ifike katika maisha ya mtu au katika maisha ya Mkristo, kunakuwa kazoruba kidogo kenye kanaanzaka. Kanakuya tu kanaanza kidogo. Unaona kama gonjwa kanaanza na njoo inakomali na kuwa maladi chronique. Unaona ka probleme kanaanza, unaenda shtuka kisha kwa kiprobleme kakabambi mpaka kinakufungisha. Unaona kajaribu tu kanaanza pole mpaka inakomala na inakuwa ya kabambi. Ni kusema Mungu anatumaka kampepeo tu kidogo, kakukia kukwambia angalisho kule mbele kunakuwa vitu vikubwa ambavyo vinakuja. Lakini Wakristo wengi hatufanyi angalisho na kale kampepeo kidogo. Hatufanyi angalisho na kale kajaribu kidogo. Kale kidogo kanakuwa kunakwambia usiendelee mwa hii njia. Ndugu, hata wazazi wanatushauri kila siku. Kama inafikia kwa wakati mtu anaanguka katika shida fulani, ni kutokusikia sauti ya kwanza ya mzazi. Kutokusikia ile sauti ya kwanza inaweza sukuma jaribu au zoruba zifike katika maisha yetu. Kwa mstari wake wa 13 njoo kwenye Biblia inasema, un léger vent d'ici devint à souffler, et se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent près de l'île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Hérakilon. Ni kusema mpepeo kidogo ilianza tu, zoruba kidogo ikaanza, wakasema twende. Lakini kule mbele ikainuka kubwa ambayo inaitwa Herakilo na ikawapiga. Shabaha ya hii zoruba kidogo ilikuwa kuarifu kwamba kule mbele zoruba ambayo inakuja hamutaweza shindana nayo. Amen. Kule mbele kutakuwa magumu, mungerirudia nyuma, sababu akakazoruba kidogo kalikuja kuwaharifu. Mwalimu mmoja akatuambia katika ibada zetu za vijana, seme les petits gifles de fiançailles deviennent de grands coups dans les mariages. Ni kusema bukofi wa kidogo kidogo mufiançailles, mundoa itakuwa mabox. Kama ungelisikia ule wa kidogo kidogo wa mbele, haungekulaka mabox kule mundoa. Lakini kama Papa Trésor nje ashatuambia siku mwa mkilte de jeune, aseme wakati garçon konaongea na fie anakushitula hivi, maki ujue kama kuko siku atakupigaka tu. Ungelisikia ile sauti ya kwanza, haungeliendelea. Amen. Kusikia sauti ya kwanza. Angalisho na alama za kidogo kidogo katika maisha yetu. Angalisho na zile alama iko na kuarifu kwamba nyuma kunaweza tokea vitu vikubwa. Somo la tatu ni kusema dans les temps de tempête, les pertes sont inévitables. Wakati wa zoruba kupoteza iko. Tunaweza kupoteza vitu vingi. Katika emaili ukishuka pale chini, Biblia inatuonyesha kwamba walitupa vitu. Sasa zoruba ilikuwa kali, walianza tupa vitu katika bahari. Ba masakoshi wanatupa, ba manguo wanatupa, ba machakula wanatupa. Kutupa kila kitu juu ubakie na uko leger na hamuna kilo. Kupoteza wakati zoruba zinafika katika maisha yetu iko inevitable. Mkikumbuka nilisema pale mbele, katika hii vita tulipoteza vitu mingi. Kuko benye balipoteza majamaa zao, kuko balipoteza bandugu yao benye balikufa, kuko benye balipoteza manyumba zao, kuko benye balipoteza makazi zao ba mingi sana. Makontra zilikatika kumaonje hapa briske mana haziafika mwisho. Kupoteza iko inevitable. Ukisoma hata katika Biblia maisha ya Ayubu, wakati alipitia shida magumu ya maisha, Biblia inasema alipoteza mali, akapoteza watoto, akapoteza kila kitu ambacho alikuwa nacho. Na warafiki wakaanza kumshimanga, lakini Ayubu akadumu. Na wakati sababu alidumu, Mungu alimtendea zaidi.
Amen. Ukisoma ile habari ya Ayubu kule nyuma, kunakuwa butamu sana. Mungu alimrudishia Ayubu kila kitu alichopoteza. Na mwingine madetail anasema bafie benye alikuwa kanabo mbele, Mungu akampa babinti wazuri kushinda wale wa mbele. Ni kusema Mungu anaweza ruhusu tupitie katika zoruba za maisha. Tunapoteza vitu fulani, lakini pana matumaini tena ya kupata vitu vizuri zaidi ya ile ambayo tulipoteza. Amen. Biblia inasema kwa mstari wake wa 9, aseme wakati mrefu ilikuwa imepita. Wakati mrefu, safari ilikuwa ya wakati mrefu. Sijui probleme yako imefanya wakati gani. Sijui ile zoruba ambako unapita nayo katika maisha yako imefanya siku gani. Pengine imefanya mwaka moja au mwezi moja au miaka 2, 3. Lakini nakuja kukuambia kwamba haiko mwisho. Haiko njoo mwisho. Amen. Jambo la 4, wakati wa zoruba au wakati wa magumu ni pale ambapo unajua warafiki wazuri na warafiki wa kweli. Wakati uko bien, wakati uko muraha, kila mtu anaweza kuwa rafiki yako. Kila mtu anaweza kuzogelea, kila mtu anaweza kuja kutafuta, kila mtu anaweza kutembelea, mavizita unaweza zipata. Ugonjwa tu na unakuwaka bien na uko bien, utaona mavizita bikapo mpaka utakosa kwa kutia chakula. Matelefoni utakuwa nazipata kila siku bakuomba misaada. Lakini wakati wa magumu, hata yule ambaye alikuwa karibu na wewe anaweza kukuacha. Amen. Hata rafiki wa kweli, mnajua huyu ni pire yangu, hawezi niacha. Wakati yenye unapitia magumu, naye anaenda. Wakati wa magumu ndio tunajua marafiki wazuri na wa kweli. Na katika magumu yote ambayo tunaweza kupitia katika maisha, tuna rafiki mwema. Na rafiki mwema wetu ni nani? Ni Yesu Kristo. Mwimbaji mmoja akasema natangaza kwa watu wote, rafiki wangu Yesu hawezi kunichoka. Amen. Hata unapitia magumu ya namna gani, kuko rafiki mwenye hawezi kukuacha. Kuko rafiki mwenye iko karibu yako, na ni Yesu Kristo. Amen. Ya 5, wakati wa magumu kuzungukwa na warafiki wa mzuri inaweza limiter madega. Dans les moments de crise, être bien entouré peut limiter les dégâts. Ni kusema wakati uko unapitia ma circonstances za nguvu, kama kuko watu wenye wanajinyongaka, bakwenda jitupa mbahari, bakujiexpose, anajiexpose mu prostitution, mu kahaba, ni sababu hakukuwa na watu wazuri ambao wanamzunguka wakati wa magumu. Kutokuzungukwa na watu wazuri inaweza acha mambo fulani mabaya yanafika katika maisha yetu. Amen. Na ya 6 inasema hivi, wakati wa magumu au wakati wa zoruba ni pale Mungu anatuma malaika wake kwa ajili ya kututia moyo. Dans les moments de crise, Dieu envoie un ange pour nous équiper. Katika kila zoruba kunakuwa mlango wa kutokea. Amen. Ni wakati uko napitia zoruba kali za maisha, ni pale Mungu anatuma malaika wake kwa ajili ya kukutia nguvu. Ukisoma hata habari za Yesu, wakati alikuwa Getsemani, wakati alikuwa anapitia mateso makali, ni pale ambapo Mungu alituma malaika kwa ajili ya kumtia moyo. Alituma malaika kwa ajili ya kumtia moyo. Napenda tena jambo moja katika Biblia. Wakati Yesu alikuwa tena na wanafunzi wake, walikuwa wanatembea tena wakisafiri. Wanafunzi walikuwa katika meli, walikuwa mbato biko naenda, na Yesu alikuwa amebakia ngambo. Lakini wakati walikuwa naenda, zoruba kali iliwapiga mpaka wakapoteza matumaini. Wakasema, mbone sasa hii zoruba inainuka, na japo tulishaacha Yesu huku, tutafanya nini? Tutafanya nini? Lakini Biblia inatuonesha kwamba wakati waliendelea, Yesu alikuwa niko natembea juu ya bahari. Haleluya. Yesu alikuwa anatembea juu ya bahari. Wakamuona kwa mbali, wakasema pengine ni mzimu, haiko Yesu huyu. Yesu akasema ni mimi. Petro akasema, Bwana, kama ni wewe, ruhusu nikufuate. Haleluya. Kama ni wewe, ruhusu nikufuate. Na Petro akashuka, akapiga hatua ya kwanza, akaanza kutembea yule wa bahari. Lakini Biblia inasema akaanza kuzama.
Na wakati alianza kuzama, Biblia inasema akalalamika, Yesu niokoe. Na wakati alalamika, Yesu niokoe, Yesu akanyosha mkono, akamchukua, akamkokota. Amen. Akanyosha mkono. Ni kusema nini? Biblia haiseme kwamba wakati Petro alilalamika Yesu akakimbia ili aende amuokoe. Hapana. Biblia inasema alinyosha mkono wake akamkokota. Pengine na huko unapitia zoruba kali za maisha. Unaanza kuzama kama Petro. Unasikia unaanza shuka. Ulishakosa kama ufanye nini. Lakini wakati mgumu au wakati tuko napitia zoruba kali za maisha, ni pale Yesu anakuwa karibu yetu kwa ajili ya kutuokoa. Yesu alikuwa karibu ya Petro kwa ajili ya kumuokoa. Amen. Haleluya. Wakati wa utukufu wako au wakati uko mzuri, watu wanaweza kuona kwa mbali, au Yesu Kristo anaweza kuona kwa mbali. Wakati uko unaishi maisha ya mzuri, Yesu anaweza kuona kwa mbali. Lakini wakati uko unapitia zoruba kali au wakati uko unapitia maisha magumu, ni pale Yesu anakuwa karibu nawe ili akuokoe. Jambo la 7, katika kila zoruba kunakuwa mlango wa kutokea. Amen. Katika kila jaribu ambalo unaweza kupitia katika maisha kunakuwa mlango wa kutokea. Nilisema hakuna zoruba ambayo inaweza kudumu milele. Hakuna zoruba, hakuna jaribu ambayo inaweza kudumu milele katika maisha ya Ukristo. Hakuna kile ambacho kinaweza kushinda Mungu. Tumesema hapa Isaya 8:23 aseme mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Giza haitadumu milele. Hata usiku ikuwe ya mrefu namna gani, kuko siku jua itafanya nini? Itaangaza. Na asubuhi leo nakuja kutangazia kwamba ingawaje shida ambazo uko unapitia ndani yake, kuko siku jua itang'aa. Amen. Kuko siku utaona mkono wa Bwana. Na jambo la 8, na pale ndio tutaishia. Biblia inasema kwa mstari wake wa 43 mpaka 44, kuna namna 2 ya kutoka katika zoruba. Kuna njia 2 ya kutoka katika zoruba za maisha yetu. Jambo la kwanza, ule akida akasema, wakati walitaka kuwaua wafungwa wote, akida akasimama akasema, na nia ya ule akida ilikuwa kumuokoa Paulo. Akasema, kwa wale ambao wanajua kuogelea, waogelee, banaje, wavuke. Ile ni namna ya kwanza. Wanaojua kuogelea, waogelee mpaka wafike ngambo ya Yordani, ya bahari. Na kwa wale wasiojua kuogelea, waikale kuzile mambao. Ni kusema zoruba senyi ilikuwa kali, ile bato ilipasuka pasuka, ikapasuka pasuka vipande. Na akamwambia, benye banajua nage, muingie munaje mvuke. Na bali benye hamujue nage, mfanye nini? Ukamata hata kukimbao kimoya, kisha ujilese emporter par le vent. Wachi zoruba ikubebe tu. Na ile zoruba gisi itakuwa iko na kubeba, itakufikisha kando. Ni kusema nini? Kuna vita ambazo tunaweza kushinda kwa nguvu zetu. Amen. Amen. Tungali pamoja tupepee hivi. Haleluya. Kuna vita ambazo tunaweza kushinda kwa nguvu zetu. Na kuna vita zingine tuachie Mungu atusaidie. Amen. Kuna zoruba ambayo unaweza toka ndani yako kwa kutumia nguvu. Ni kusema wao kuogelea ni kutumia nguvu zao. Mtumie nguvu zenu. Lakini kuko vita ingine kusema uishinde, unaacha Mungu yeye peke akubebe gisi anapenda na atakufikisha. Anasema vita si vyetu, vita ni vya nani? Vita ni vya Bwana. Vita yote ambayo unaweza kuko nakutana nayo katika maisha haiko yako. Umwachie Mungu, atapigana kwa nafasi yako. Wakati niliuliza katika kutafakari, nikasema kwa nini wachukue mti? Wachukue mambao Jose baende nazo. Wachukue bakamate tu mbao. Eske mbao inaweza fikisha mtu ngambo ya bahari? Lakini mbao zikawafikisha ngambo ya bahari. Wakati nilijiuliza, nikasema mbao kwa wale ambao hawajua kuogelea, kwa wale ambao hawataki kujipigania, Yesu amekwisha kuandaa tayari mti. Yesu amekwisha kuandaa tayari msalaba. Na nguvu za msalaba ziko juu ya yote. Amen. Yesu amekwisha kuandaa tayari mti ambao utatupeleka. Na yote Biblia inasema kwa kupigwa kwake sisi tumefanya
tumefanya nini? Tumepona. Na kwa msalaba, wakati alikuwa pale akasema yote yamefanya nini? Yamekwisha. Ni kusema alichukua mizigo yetu kwenye msalaba, alichukua laana zetu, alichukua magonjwa yetu, alichukua kila shida ambayo inaweza kutukumba katika maisha yetu. Amen. Yesu Kristo iko juu ya yote katika maisha yetu. Haleluya. Sijue ni dhoruba gani ambayo unaweza kuwa unapitia katika maisha yako. Inamisha kichwa chako, tunataka kuomba Mungu. Tunataka kuomba Mungu. Pengine umeshindwa, pengine umechoka, pengine umeomba Mungu, pengine umetumia nguvu zako na umeshindwa toka ndani yake. Lakini asubuhi ya leo nakutangazia kwamba ufungulivu wako ni leo. Mungu iko pamoja nasi mahali hapa. Anasema yeye ni Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Hata uko unapitia mambo gani katika maisha, hata uko unapitia dhoruba kali ambayo imekushinda, pengine ni utasa, pengine ni kukosa kazi, pengine ni magonjwa, pengine ni vitu ambavyo vimekushinda, lakini nakuja kutangazia kwamba Yesu iko juu ya yote. Asubuhi ya leo kiri tu jina la Yesu. Na unapokiri jina la Yesu, uamini kwamba jina la Yesu liko juu ya majina yote. Ile yote ambayo kunafika katika maisha yako ni jina, na tumepewa jina ambalo ni jina la Yesu. Kama uko hapa umeomba siku nyingi, una mzigo ambao umekulemea na umeshindwa utatoka namna gani, karibia hapa mbele, mchungaji akuwekee mkono. Karibia hapa mbele haraka, mchungaji akuwekee mkono. Kama kuna dhoruba kali ambayo unapitia katika maisha, umechoka, umeshindwa, umekosa namna gani utatoka, karibia haraka, mchungaji akuwekee mkono. Na naona asubuhi ya leo kuna watu ambao watafunguliwa mahali hapa. Kuna watu ambao watarudi na ushuhuda asubuhi ya leo, sababu Mungu iko mahali hapa. Karibu mchungaji kuanza kuwagusa. Karibu mchungaji kuanza kuwagusa.